Vay zərxor zınarğın bəstəkdə. Paçaxadon teлеканалы efiri informasyon rağdabun studi çəsiyyət halina. Cadək qayız qıtsaq cəvəns nəqəvtə cərcitə problemətə. Hivil vazıq cəndər problemətə isəyi u nuazını dönə çoxsinad. Fələ açı farstil Respublikay Kuxtariva qadardigay cəvə əmbəlun qıst. Znavır rayonu vaxtana qavmədər ravaxtoy dönə nukxaq. Qıstətə koda xəst cəvəns və bınatı babarak kodda prezident Bibiltı Anatoli. از کد ساگرسز نور رایون وقتان قاعد سرجت بیرازون پرابلیما اما اومایس خاصه بلیز نر قاعد کرو مفوت کنه نوگ دو نوازن آرستاده مرخچه خسته ایفتون گرسز است نوازن دونای نپاد سخاد سرغلوک بیبلتانا دوری با برکوت تا قوم دو نوازن اما دونم بردگرن تکست تکد خاص سونسوی یافل در خوایم بافتم ش دبیت جودی زرون دیده زرونه ما около 120 тонн на данный момент 270 тонн полностью мы 250 тонн еще добавили в трех местах. Советский Союз это сандун на люди босуницы просто крупный лоскут. На синером фоккане идут. Иран цен больше чем это. Хашкадаралар крупtom уманама ганани машванта در نوگ دو نوازن آرازن راید توی سال در آز مفلکوست تراست که نباکوت توی اومگست که قوم دون کدن بلافته نخد سکوتا نور اپد خنزینیت تایی وار سرسدسته اما دو نوازن کوستن اپد گراخسته فاکنزن سمای سرجیت دون سوخسینیاد مالا یافوی من عاشق وقتانا اون من یادم من فرصتگی من تیبود بودم شو ما полностью обеспечивал инженер. ما ورت دورتر شقاوي سوي. دورتر تا تريغو. ما نبلان پیش ما فیدم موجه نو نخیت خدای آردگی ما یولینو و جمو من مایت تفیده دونو وقت من فکندیم. ما شما تريغوندا سوبسپیچی وقت کنم. وی ایو. ما ایران کوما فینم که دبید ازولاد کنه تريغونا وی وقتار. Если тебе будет позволять, вода его пикировать просто. Фала на следующий год нам ангай тирегон на собеспечивать к нам. Подрядчик که نخستم گست که با کن درس دستر که سمای سرجت بیرازون پرابلیم است که ساگر سوام. ولی آرست فشی نگنگی راشم. دکتر یونگ خدچوجین تبون فسته. موجی باسینندر گیدرایزول سوسرا چتم میگه. اینای باجا کتون فیتونه یا پروتیچکا تکمستن. За гидроизолируем, ограждение сделаем, распред камеру. Материал здесь, блоки здесь, все сделаем. پادشاه سرغلوک بوزنجین خسته زاختا رایون کوختاری گادم بعد کوشتن سباکنگه کوست خی رایون ادمنستراسی خیستر ما پرزیدنتن رازرتا رایون این نقوتم کد زغم اورس دور سوادت اما صاد بن مدر کی را وقتای نوازن دون افاد ذکر متا بالتا قو سرجت سیفتون کنزس دونی کوست زرینا کوسرت تامیرلان اینفورماسیون وقت آبون Abun İrəstonu sens mi farasədənə əzdikə qəmazı ırtınəm oktyabrə цепарəm noyabrmə məqalə ekstremisti mənəxmələvdə çavtə əməvətsə toxtı fəmardu əvcitə ruxsnəmtə. Vəd duvun farastazı razmə İrəstonu adam akkaqnaq qordrattoy iznagən əmə fenin kodtoy nətıq nəyüdzinadı kəyis uy. Dartar kənəm informasyon rağd. نگوره تازه از مکان خرزار است در فلق گاگن نیخسنیس آخم تاکت تنارخ کنس و من اما سعر خایده فداودن کنس و ترسوخ زینادن. فستگرست جسار خست زخبن کمونیکاسی تلیوک تداونت صوتم. افتمای تساگو فدبلز ارساونی. آتساقوتا جنخمه تمازل تایست سو و فدلون آتخسه کودستزارینه باست گوند ارمگ. استگرست جنگورت سرخست دونه ما کانالیزاسیون لوکت سرت داون ساوتم آرخون کتل ساوگی فینم و یه گم لوکتم آفتمایو دونست تنگارف اما تساگو فوتبال زرد ساونه کد خیستر کاراده من آفتس ولت تندر گنانیس مودو مافین گم لوکم از نخواوی و ورزند گندو پادشاه دونی دارم کستات ودا کانال کوختری گادن. Пропажа люков колодцев на самом деле большая и давняя проблема. Практически каждый день к нам поступают сообщения об отсутствии крышек на колодцах. Пропадают люки магистральных колодцев как на окраинах, так и в центре города. И, как правило, они от 2 до 7 метров глубиной. Происходит это потому, что некоторые жители города воруют их и, наверное, сдают в металлолом. Тот, кто ворует, не задумывается о том, какой ущерб наносит водоканалу, ведь стоимость одного люка 10 тысяч рублей. Но прежде всего он наносит вред горожанам. Он взял крышку колодца и унес.
А то, что после этого в этот колодец могут провалиться люди, и в первую очередь дети, их абсолютно не волнует. Думаю, если кого-нибудь один раз оштрафовать на определенную сумму, у них пропадет желание воровать и дальше. Vada kanalak uxtar jagodana xastam gaska udun arxain sas problema ayvors kanel falasakhat aftavara khadavens amasen restagel fadat navaye udun binat nokta svaren. Аварийная бригада сразу выезжает на место, но иногда мы не успеваем закупать люки и на время вынужденно закрываем их подручными средствами. Хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным жителям нашего города, которые сообщают нам об открытых колодцах. Это на самом деле большая помощь, потому что мы же не можем контролировать круглосуточно, украли крышку колодца или нет. Festa gostene gorat kana khozdar amora sounds fandak ta park ta skvirta srasnam nogdunozen aftam eskotsogarse done problema stayinja khazak ta kairayftu magaskel avari tedar 07 atsaqot tak ta kaizagene qara palinogaste falat sas rastu khorzer damnem sivenziat tersid udun nahi kuxtay parkhkanam Kostazarina Chekhoytaldina informatsura vaxt abon Qarımı ısrar dəvət skifti unikalun sığzarintə kolleksi kəməvərt qamava və tıxay sıvzart birə farstatə. Dokumentəm qəskə muzey artefaktən səbinət kəm is və fədil nəvatxəsə Kostazarinən razırta xusari rıstonu Nasiyo Muzey direktor Zasitə Mirab. Skifte unikalun sızgarinte kolleksi kasıfent kenent Ukrayna rattın qavfəstə məqərəm mərvitən. Aftana moya xusari rəstun Nasiyo Muzey direktor Zasitə Mirab. Kolleksi sartı qərəmə əməyi ol rastlar vəzən fəstəmə yavırda mərvitən. Razdar Amsterdam'a tərxundunun affara xasat səmə skifte sızgarinte kolleksi ləvərdər səva Ukraynən. Если бы нормальная логика была в основе решения, то никаких тут разногласий, никаких этих поползновений в какую-то бы не было сторону не нужно. Крым остался на месте, Таврида на месте, Херсонес на месте, музей на месте. Земля, где эти артефакты найдены, она осталась на месте. И где взяли, туда и верните, в принципе. Так ведь? Но они, я еще раз повторюсь, они просто не упускают возможности лишний раз, как им кажется. То есть они это используют как рычаг для того, чтобы навредить России. Они просто России. Сегодня такая ситуация. Вот если, то есть могло не быть скифского золота, но есть другие моменты, да, есть другие проблемы, которые поляризовали позиции Запада и России. Значит, они России не могут простить того, что Россия есть вообще, понимаете? Нам они не могут простить, нам, нашей республике, то, что мы всегда с Россией, и мы всегда разделяли позицию России исторически. Nabastay Nasiyo Muzey direktor Zasitə Mirab nəxəstəm qəskə atsa qottaqma izbirə forsətəm. Geopolitiku nuvar məxuzdar gəzəğənis asa artefakta qottaqrast kaynas qotsagudzen. Но я очень надеюсь с Божьей помощью, что и на Украине возобладает здравый смысл, возобладает все-таки здравый смысл. Это огромная страна с огромными ценностями. Они не совсем и не все утеряли связь с реалиями историческими, сегодняшними и завтрашними тоже. Я думаю, что с Божьей помощью это должно найти свое решение как-то. Как только вот это вот преступное, на самом деле преступное, совершенно не то, что недальновидное, а именно крушащая украинскую государственность власть уйдет в прошлое. Muzey kolleksiyis duamin artefakte bers qırım arası makabayı festaudun alvarsıv zerd bire be safarsıtam hafta mayta dokumentam gaska muzey artefakte qomalavar dersavi qırım muzeytam umane mesaum sartoy Kostazarina Kostaida informatsora vaxt abon Nırtabazonga u tırtın fıtsagam oktyabr bunğadı barakkanan timam.
Կոյսայուձեն ասաստ բունղետ բունայ ֆարաս գրադուսը ըխսավը ծպար, զավը ռայունը դար ասաստ բունղետ բունայ իվանդաս գրադուսը ըխսավը ֆունց, Ռիսպուբլիկայ ստայիցած ֆինվալը ասաստ բունղետ բունայ դուվադասը մախսավը թա ավդ գրադուսը, Znavre rayonu asast bunğat bunay duvadas gradusu ıxsavı ast. Leningura rayonu asast travarzayn çesel kavda bunay yuvandas gradusu maqsavı ta ıxsaz. Axamıdısına informasyon службы бацатта гундырмач, тәкәттәриттәр кусут хорс хабартама, народун финбәлдмә эфиры.